ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. имрӯз гапчанд хоберо таъбир мекунем. оби замзам дар хоб. дар хоб аз чоҳи замзами Макка об нӯшидан аз бемориҳо шифо ёфтан аст. агар оби замзам ба хотири ба даст овардани пул ё дониш нӯшида шавад, шахсе чунин хоб дида ба муродаш мерасад. оби тоза. оби тозаро хоб дидан нишонаи хушҳолӣ ва пешравӣ аст. оби ифлос бошад, нишонаи ноумедиву андӯҳгин гаштан аст. дар хоб оби софу бомазза нӯшидан маънои онро дорад, ки инсон бо вуҷуди пеш омадани баъзе санҷишҳо бар роҳи дуруст меравад ва хушбахт мешавад. нӯшидани оби ҷӯшон дар хоб нишонаи он аст, ки бо баъзе сабабҳо ба сафар намебароед ва ҳамзамон аз шахсе ки дастгиру кӯмакро интизор будед дилмонда мегардед. дар хоб нӯшидани оби сиёҳ шаҳодати он аст, ки инсони нури чашмашро аз даст медиҳад. оби лоиолуд аз даромади бевиҷдонона ба даст оварда шуда. оби шӯр аз беморӣ дарак медиҳад. серобӣ нишонаи ҳосили хуб ба даст овардан аст. оби соф дар хоб нишонаи саломатӣ ва хушбахтӣ асту оби тира шаҳодат аз беморӣ ва муноқиша. офтоб дар хоб. офтоб дар хоб таҷассумгари ҳокими мусалмонон, падар ё пешво таъбир мегардад. хоб дидани офтоб некӣ, беҳбудӣ ва зиндагии хуррамона аст. тулӯи офтоб дар хоб некӣ, фоида ва рӯзгори осоишта аст. нафаре ки тулӯ ё ғуруби офтобро дар манзили худ хоб мебинад, ба бузургиву шаҳомат ва шӯҳрат мерасад. дар баъзе ҳолатҳо офтоб дар хоб нишонаи ба роҳи дуруст сафарбар шудан ва шифо ёфтан аз бемориҳо аст. рафту дар хоб абрҳо офтобро печида бошанд, ин нишонаи марги яке аз волидон аст. офтобу моҳтобро якҷоя хоб дидан нишонаи нек нест. инчунин хоби хира низ нек таъбир намегардад. оташ. оташ дар хоб таҷассумгари ҷанг, азоб, ошӯб ва талафот аст. рафту оташ дуди баланд дошта бошад, чунин хоб даҳшатангез ва азиятовар аст. нафаре ки дар хобаш ба оташ саҷда мекунад, ҷонибдори ҷанг асту шайтонро мепарастад. шахсе ки дар хобаш оташро истеъмол мекунад, ҳаққи сағираро мехӯрад ё бо пули ҳаром рӯз мегузаронад. рафту оташ дар хоб инсонро дунболагир шавад, аз сар задани ҷанг ё марг далолат медиҳад. агар нафаре дар хоб либос ё ягон узви худро дар коми оташ бубинад, дучори мусибат мегардад. оташе ки равшанӣ ва фоида медиҳад, бехатарӣ барои нафаре аст, ки дар ҳолати тарс қарор дорад. нафаре ки дар хоб миёни одамон оташ меафрӯзад, миёни онҳо ҷангу низоъ мехезонад. хомӯш гаштани оташ дар хоб аз хотима ёфтани ҷанг пешгӯӣ мекунад. шахсе ки дар хобаш оташ афрӯхта ҳам худ ва ҳам дигаронро гарм месозад, барои худ кори муфиде пайдо мекунаду аз нодорӣ раҳо меёбад. баъзе уламо оташро дар хоб нишонаи содир намудани гуноҳҳои инсон мешуморанд. оташи поймолшуда дар хоб нишонаи дар ҳолати хавотирии пайваста қарор доштанро дорад. оташро дар хоб хомӯш кардан маънои касеро аз таҳти дил ба сомон расониданро дорад. оташ ба худотарсӣ ва тақводорӣ ишора мекунад ва ҳамзамон маънои онро дорад, ки шахси чунин хоб дида аз роҳи дуруст аст. дар хоб алангаи оташро хоб дидан аз шунидани хабарҳои ташвишовар дарак медиҳад, ки боиси бад шудани вазъи саломатӣ ва барбод рафтани умр мегардад. заминларза. заминларза дар хоб нишонаи тарс асту аз сар задани нохушӣ дар рӯи замин, пеш омадани сардӣ, аз ҳад зиёд ё хушксолӣ дарак медиҳад. рафту зани ҳомила заминларза хоб бубинад, таваллуд мекунад. ҳамзамон заминларза маънои ташвишу бетартибӣ ва сар задани ҳодисаи бузург дар рӯи заминро пешгӯӣ менамояд. дар хоб ба ларза омадани хона шаҳодати онро дорад, ки дар ин манзил нафаре даст ба зино мезанад. нафаре ки ними хонаи худро фарсудаву валангор хоб мебинад, ин нафар реҳлат менамояд. борон. агар борон дар хоб ба касе зарар нарасон, нишонаи комёбӣ, молу мулк, некукории инсон аст.
رفت باران در خواب زیان آور باشد یا از آسمان سنگ باریده یا خون میچکیده باشد، معنای گناه صادر کردن و از فرمانده های خداوند سرپیچی کردن است. بارانی با شدت و دوامناک از زیاد گشتن حاصل و پسشوی نرخ و نوای محصولات خوراکه اشاره میکند. بعضا باران در خواب هشدار از خداوند است. برف در خواب به شرط نشانه حاصلناکی زیاد، فایده و شفا یافتن از بیماری ها است که در فصل زمستان باریده باشد. در فصل تابستان باریدن برف و خواب دیدن شهادت خرجات و بدکاری است. رعد و برق اگر در خواب رعد و برق به موضع معین زند، نشانه اذیت و جزا است. زدن رعد و برق در خواب دلیل مرگ است. ضربه سخت رعد و برق هشدار از دست زدن به گناه است. داد و وای زیاد، غلاغله و صدای ترکش در خواب از سر زدن بدبختی، طوفان و مرض شهادت می‌دهد. همزمان رعد و برق در خواب به ترس اشاره می‌کند. رعد و برق نشانه روشن شود، نشانه نیک نیست. طوفان یا گرداب در خواب از سر زدن صدمه یا حادثه ناگوار و ناخوش درک می‌دهد. تومن در خواب تجسمگر علم و دانش و دین اسلام است، به شرطی که تومنش سیاه شمالدار نباشد. رفت و تومن در خواب دهشتناک باشد، در کارهای دینی و دنیوی شخص خواب دیده مشکلی و چگیل سر میزند. هوای تازه در خواب شهادت از سلامتی خوب، بردباری و آرامی روحی است. هوای ابرناک باشد، شهادت از بدبختی و غم بوده. اگر آسمان پر از ابر سیاه باشد، بدبختی و ابر سرخ بیماری است. هوای صاف حاصل بای غله و سیر حاصل گشتن سبزوات را پیشگویی میکند. چنگ و خاک نفری که در خوابش چنگی در روی زمین بلند شده را میبیند، معنای با کاری نامعلوم و نامعین مشغول شدن را دارد. نفری که خود را پر از چنگ و خاک خواب میبیند به سفر میبراید. به دهان نفر در خوابش خاک انداخته شود، آن نفر دارا میگردد. بعضی علما بر آن عقیده اند که چنگ در خواب نشانه به سفر برآمدن است. رفت و در چنین خواب رعد و برق همراه شود، از خشکسالی آگاه میسازد. اگر از سم اسب چنگ میپریده باشد، پس این اسب سواری با غرور و سرکش با راه غلط روانه است و او را ترس و شرم فرا میگیرد. شمال در اکثر حالتها شمال به عذاب و کلفت و بدبختی اشاره میکند. اگر در خواب شمال دیوارها را چپه کرده آدمان و جانوران و ظرف و اشیا را میبرده باشد، پس بدبختی کلان به سر مردم میآید. رفت و شمال از جانب برایتان شناس میوزیده باشد، نشانه خبرهای نیک است و شمال خواب باریش جنگ را پیشگویی میکند.